Pökinyentin sensing nanken yongla tsamdi shu. Tarin pökelunyi tongkya da shibshi shibdi rabne jakjile penda tukba chude dawe tseba sumtang. Chilunyi tongni shule daw dunbe tseba nyi saksum. Resa pupu nyingi lerim dina. Chidong konsi kemgun chumachaki membata menshebse never menju kapsu zumdang tantebe chamze namgyur tengo yu hajangi ke chimbu yinba katsebe kordang. Europe tinso ne chi dedun zikcher zinde. Togyip nyerim nyese rongu tembeb nangwar konsi kemgun chumachaki katsuzebe kor. Gena shungi pöna jiso tanto mi toptan ne tante yarge chin yulu doling tsungtu tenda sobani. Nyamde gezo su gena si shungi susu ngodong sungyu chungye shik reje tida tungche sungnangwe kor. Nganzu tsungdun chagde gena ki wangnyo la sugum chagyum meche Italy trezo tumi kusha bianchi laki sungnangwe kor je shukiyin. Sangyu geba ka shamla rimbasikro na. Taring resa pubinyi chinor konsi kemgun chumuchoki nepar menju nanggap cham nyingje nyamlen nangcho kola kalupse na yubarje. Kalup dishin gyagar ki rigyutu tobe gichi membe lenzo tang. Gyagar yoga choba taganangshi yoge kyawang kaki menki tsedo lomye tang. Shimju sungde ki lopkang je ki sundep shivashik redo. Kalup sundep shuken kongsu yobe. Global Association of Physicians of Indian Origin Duming to Gabio Shevateni. Gekap Shibju Shergu Zamki Nang to Mekang Cancer Chalenanke. Gyagar Rigyu ki member Tizu Kashi Yobe Tsobashi Yimbata. Giji Gyagar Rigyu ki member Tsobate Tsozo. Apollo Menkang Kaki Chikip Tsozo member Anumpam Sibulagi. Tade Toyip Nyerim Kyabde Cheve Dugabdir. Mentan Teve Ledun Nyerken Chitang. Lagwatu member Tsola Zede Chimbu Yobekar. Menju sotante nire nizu kasar temba yonzo jede simba gugiyo batang. Tede taju kaguri chego baso lusim nila nyunjuk tang. Kange chimbo teshi yokor shibatang. Tende zadaki tugubdir menju chege memba choryang. Lusim kange sotabki chetab yakbushi goge chayo bate. Memba su nire ledu nirve gubsu cham nyingje ngarla nyamlin chidar chego minte. Kalup sundep shunayo bare. With the COVID-19 pandemic, our work days are never ending. The healers today themselves need healing and the wisdom to handle pressure. As we brace up to facing the challenges of COVID-19, we perhaps need more compassion than ever before. Chosun Kalup Sundep Shuken, Chandigarh PGI Menlop ki Kuzabne Kyang. Tedar membe lusim ki kange setup kola Kalup Shunayo barje. I'm Dr. Akshay Anand. I'm a professor and editor of Integrative Medicine Case Reports published at PGI Chandigarh. On behalf of Yoga Scholars PGI MER and the India Yoga Association Chandigarh, I welcome you to join our efforts to the rolling out of the evidence-based integrative approach in healthcare. Tende songzang konsi kemgun chumuchoki menki chele mina tedala. Lusim nikar tøyden yakbu goyu ke chimbu yinba kazewa tang. Lakbar tu konsi choki cham nyingje tang. Shen jinzin ki lo zimba yina nang simla shidi tungyu tola. Pento gya chimbu yoba mase. Susur nyuse chegen la yang kunzin ki lo zamyang mebar. Gegen ki dushe to tin chimbu yinba tsornge yin. Terden cham nyingje nyamlin chegyu te hajan ki ke chimbu yingor kazewa tang. Tangnashi gyagar ki nawe rikshung le yoge ujong ki lusim ki tøyden la yang pento chimbu yokor kaze yobare. Indeed, I feel great honor. So our health naturally related with our mind, our emotion, and our physical sort of physical level. So mental level, as you mentioned, compassion, altruism, that brings inner peace, inner strength. So that brings
peace of mind. So the compassion is best sort of also the countermeasure for anxiety, anger. So that's one part. And then physical yoga, or for example, you see the breathing control. Like that. So therefore, the then hygiene of physical plus hygiene of emotion must go together. Kaluki judo konsikem gun chumuchoki member ta menship so menki dezen to towa namla semki shidete hajanki ke chimbo chayoba kazesing tenga jilu chikdong gubge ngabju ngabshilor kombo khani cho kyana la phebe kapsu menchu kapshigla kyana ki membe zumdang khangyang mebar namgyur dubo gorne menchu nangyong yoba ko gerki nyamnyong lungde nate namgyur kyo tenda member member ta menship so zumdang tan tembe chamse namgyur tanche Neba namla menju chego gyute hajanki kechimbo yimba kazeson. In 1954, I was in China. One Chinese doctor, very good doctor, when I get some problem, so he very serious. But usually he never smile. Very serious face. So, you see, doctor and the nurses, you see, with sort of sign of human sort of also warm feeling, the patients really feel much sort of comfort. Sometimes the doctor with modern equipment, you see, without a smile. Then sometimes I may feel, sometimes you see, I feel, oh, there are some investigation or experiment on my body. So, doctor, nurses, more sort of the face, more sort of the compassionate face, very useful. Chozong konsikem gun chumuchoki menki chele tedaki tiwa kalaya kalen shifke zenayo barre. Europe nyamde kyapkonki gekub kala toyib nyerim ki kange sejedo. Europe nyamde ki gekub nishut sabdun ki uti nam lenzom nangde. Nenyamla donglen chetap kola kadur lugu nangwe jesu. Nyese rongu Europe gor terbum dungi ngabju tamba tonggu tola. Chudun chungyo bata nizu tela pimi lanamebe uti. Chinor konsikem gun chumuchoki kasu chenpo zejing dagdam pe nangdo. Teyang kasang chinda dunbe tsebani sangni kwebe kasu dagdam nangdo. Parlam neyam ki kenbe gekub kangsar kange chenpo teta temishin. Europe nyamde ki kyapkong gekub kalayang kange tebate sejedo. Debe ninshe ringla Europe nyamde ki gekub nish sabdun ki uti nam lenzom nangde. Europe tinso ki lugyu na chungyong mebe. Talin kyapkong Europe gekub kaki chiyong dedun la gongshe ki mangu rokyor ki tudun shik dembeb tupar gombo kani chola gazor chimbu chungkor kaze du. Chosung konsikem gun chumu choki Europe nyamde ki chi dedun zikshir zinbe nedan teni siji ta yirang cheyo ba shik yinba kaze shing dedabu keche nedun tola dumde kanglek chungyo batar mao baryang kuryu ki kange so chapche kange kalayang Donglen che ze dumde dedabu tenbe rewata, ningdop denbe Europe nyamde ki tikzu te, gekub shen ki mikbe tasa shikdo gyurwe yiche yeche kwenangdu. Yang gena shungi pyonan jizo dan domi topdan nedan te yerge chin yelu doling tsongdu tenda chokbani, nyamde geso ki domi topdan tsongdu ting shibji shepsiba chokshinbe tukub dan dun, gena shungi rangi ngodong songgu chungye shigle, Tungwe to pyonan ki netan kengchi te yerge tsawa ne chinyo mare je pimitik zo ki tida tungje sungnang du. Re nyenja yana sishun ne anda Beijing dan han Chongqing gese nanglo la pyoge korla kunzo ki toling de sanyi du kuri shusha. Ta di nanglo la kunzo kare la beorsna pyo nanglo la yerge chimbush tang yo ba tan. Ani pyo nanglo domi sob tang yo ba tan chode rangme yo ba dirshi yo re.
대도 상마 문에 말에 적셔리 정말 주인 차두요리 다디 가르치는 게미 게나 시중 돈에 비데 고리 슈레스 라바라지나 단단 냠데 제조 제니발라 아니 냠데 제조기 안다 도미 톱당기 콜라 소된 십시 소로디요리 디나로라 냠데 제조기 개박하 압줄하기 게나라 지게 도미 톱당다 최대로면 콜라 균주 숙심부시해요 다 게나 시중 돈에 디 갑라 모숭에다 엔텔레 렌데비 셰도 변나로라 딘데기 벽이 콜라 돌랭이 스탑제 주마딘데 쇠둑셀 다등은에 지나 게나시 중톤에 염제 제조기 개박하기 년도딜라 고란즈기 지구르 제제 아니 도미 톱단다 최대로면도 열게단 탑시 제고거리 엔티 변난 콜라 아니 돌랭 주마딘데 고디체디 삼조 체체는 야고 요래서 못들랑 예차진데 듬베 세부 줍신다 주영아제 닌단 이기링 게나기 깨사 베이징다 통케 통칭나 게나 슝기 페나 지소 이야게 단 도미 톱단 내다 더 딩규 서바다 페나 냠타기 내다 매버스규테 타버 둠데 셈베 레든 치베다 포기 레바 서바 주시도 돌링 총두카 니 공소 제요거 게나 슝기 상규 귤람 칼라 티다 제요바제 딜루냠데 계속게 도미 톱단 렌소기 총두 땡 십지 십시바 대신 진드 쪽배 세버 숨주네 진드 듬배 세버 줍딘 파도 소요바탄 제베냠데 계속소 도미 톱단 콜라 돌링 남중라 총미 계급 망페 페다 신장 홍콩 속기 나도 도미 톱단 내다 신부여바 대다 세된다다 게나 슝라 균주 림바 용여바제 양칸이 레스다베니 이탈리 퇴소 티미 마티오 루지 비앙키라기 퇴소수 소르슈 쳔베코네 이탈리 슝기 게나 땡라 랑초 치니테 티와되나도 공기 쪼보 홍콩토 게나기 계송 팀루 내당라 이탈리 슝기 시조 치니 카세우 쳬구유 하장기 개춘부 임바 송바당 다버게나 마쇼 소베 시제 도미 톱당당 망제 람쇠라 지메 도레 동양 제바마세 타동 용규 대베 뒤급라야 모투네 계급 셴라 뇌세 동시바 레제 년대 추도 송바단다 퇴소티미 광기 ngan제 총대 차데 게나 마쇼 소베 왕네라 쇠금 체규메 거송나도 초선 퇴소티미 광기 타레 라리앙 퇴소수 게나기 고티네 다왕마랑라 로포르도 페난기 도토메 사구 카지라 콤세 닝바 쥐틱 셰베 레규보 페미체 데베니 코르타 리제 솔라 룽다 타르조 타바테다 마르팝 추베 쟁가당베 니주양 룽데나데 게나 슝기 페미 릭슝 짜메 동규 차죄라 로섭 쳔보 나와단다 ngaje tatung khase bhardo gune degyu yinamshe tiwatenato 당나신 최소 투미 광기 깨나게 시왕 깨게 동규 시주기 기지 등 양가 첨부 소신 여발된 G7 점링 톱신 계급카 뉘기 콘수도베 이탈리 계급내 깨나라 균주 깡베 당의 매베 체도 시주 치인 카세보 서거바 소나도 다른 기상규 레림 디자미 벽인인티네 경신 슈베 레림 카차상 샴라괴베 타게 가장 텐제 돈의 시규여 대된 넘버스 권장나루나